mau beli teh Milo es krim. Itu emang nggak diaduk sama? Nggak diaduk. Kita adukkan dulu. Enak.
remang-remang. Ini dia. Enak. Pakai topping apa Safa? Apa namanya tuh? Oreo. Oreo sama Kokokran. 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 Enak Zara? Aduklah. Itu kokokrannya itu ngental. Pokoknya jangan lupa bikin enak banget. Enak. Beli di sekitar kalian. Jangan lupa tonton video sebelumnya dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel Safa Zara Kids. Bye bye. Dan jangan lupa subscribe Dunia Zara. Assalamualaikum.